Oi bubuhan Banjar, akhirnya ulun beli kampung nah. Tahu lah buhan pian kenapa ulun himung bayar setiap beli kampung? Lantaran datang cantik. Penasaran kan buhan pian? Langsung dicek aja lah. Bukan pian nang hendak betama cantik. Datangi nang di Pal 3 Tengah. Tahu kalau pian terkenal benar sudah dari bahari. Sudah kosmetiknya lengkap, harganya mantap, kakak-kakaknya bungas-bungas. Ya kada, langsung datang saja ke Dinasti Kosmetik Banjarmasin lah.